bulan dalam setahun. Sopo bulan sa paling teante? Ramadan bulan tau puase. Bukti tak kwele Allah Ta'ala. Kemalam terawih terus tadarus, tilawah sakal jus per jus. Kenjelo puase nahan dahage, ikhlas ate harap pahale. Ramadan bulan puase, anugerah lengan sekuase. Lailatul Qadar malam mulia, 1000 bulan jadi jaminannya. Ande manusia tahu kelebihannya, pasti meles selapu aneh. 12 bulan jari Ramadan, sepanjang tahun, sepanjang zaman.